Koliko se trenutno upravljanje policijom od strane trenutnog režima razlikuje od njihovih prethodnika? Šta je tvoj neki ovako istraživački utisak glavni? Pa glavni utisak jeste da suštinski ova potpuna kontrola sektora bezbednosti počela je u drugom mandatu Borisa Tadića. Znači, tad je krenulo to da se jednostavno sektor bezbednosti koristi za pre svega političke interese i to je krenulo tada, a u potpunosti je nova vlast koja je došla 2012. Zaokružila tu celu priču, jednostavno stavila ceo sektor bezbednosti pod svoju kontrolu i tu imamo različite i kroz legalne, kroz izmene zakona, znači ko će da bude, na primer, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, ko će da koordiniše službama bezbednosti. Znači oni su pre svega krenuli od službi bezbednosti, a nakon toga je krenula, znači, potpuna dominacija, politička dominacija nad policijom, ali istovremeno se dosta ulagalo, finansijski se dosta ulagalo i u vojsku, i u policiju, i u službe bezbednosti, ali i na zadovoljstvo samih radnika koji rade u sektoru bezbednosti, tako što su im davane olakšice za novi stan i tako dalje. Tako da su oni stavili to pod svoju kapu, ali istovremeno su vodili računa i o tim ljudima, što je ovako jedna dosta zanimljiva strategija. Kaži mi, koji su uspešni primjeri reformi? Da li si se bavio komparativnom praksom? S jedne strane vidimo, znači, da li postoje neke države koje su izvele dobru tu reformu policije u kontekstu, recimo, poverenja građana. Meni je taj indikator, recimo, dosta oko zanimljiv. Pa, mislim, suštinski kada se gleda neka uporedna praksa koja ima najviše poverenja u policiju, to su ove zemlje gde nema nekih velikih trzavica. Znači, to su, ne znam, skandinavske zemlje, to su zemlje centralne, znači, zapadne Evrope, znači, Francuska, Holandija, Belgija i tako dalje. Međutim, ono što je i tamo primećeno jeste ta velika militarizacija. I to se uglavnom dešava nakon nekog terorističkog napada ili potencijalnog napada, gde mnogo više se ulaže u to da se tehnički policija opremi, da imaju one velike džipove, vozila, oklopna vozila i tako dalje, a da se manje radi na nečemu što se radilo, ne znam, u prethodnih 10 ili 15 godina, odnosno na taj neposredni kontakt između policajca i čoveka, građana na ulici. To smo i mi probali isto, u stvari i dalje pokušavamo, znači od 5. oktobra na vamo da razvijemo taj sistem policije u lokalnoj zajednici i dosta se radilo na prevenciji. Sada imamo taj neki obrnuti trend, da se mnogo više insistira na opremi, da ona bude što bolja, sofisticiranija, da daje policiji različite alatke kako bi ona završavala svoj posao, a da se gubi taj neposredni odnos između policajca i građana. A recimo to kad spomeneš skandinavske zemlje i kad kažeš da čak i tamo postoje ti trendovi militarizacije policije, šta uslovljava to? Koji faktori utiču na to tamo? Pa, u suštini, ja mislim, pa kada se pogleda i u samoj Belgiji, pa smo imali i u Norveškoj, znači, slučaj sa Dreivikom i tako dalje, da postoje te ekstremističke i radikalne grupe koje su na neki način unutrašnja pretnja za nacionalne interese i za bezbednost i da vlade u nekom smislu smatruju da je mnogo brže i bolje da se ulažu u opremu kako bi se pokazala, znači, da je policija silna i jaka i moćna, a ne da se više radi sa ljudima, da se proba da se uđe u srž problema zašto se svake te grupacije, da li su na levoj ili na desnoj strani ili potpuno, znači, nebitno, radikalizuju i postaju, znači, nasilni, odnosno iskazuju svoje stavove na nasilan način. Jasno. Spomenuo si sektor kontrole policije, kontrola rada policije. Ajde malo o tome da porazgovaramo. Šta sve tu učestvuje u kontroli rada policije, šta trenutno zakazuje i kako bi to negde u idealnom slučaju trebalo da izgleda? Pa, policiju kontrolišu, znači, organizacione jedinice unutar, znači, Ministarstva unutrašnjih poslova. Mislim, ne znam da li to ljudi znaju, ali to je veoma bitno. Policija je u Srbiji deo Ministarstva unutrašnjih poslova. U nekim zemljama, čak i u okruženju, u Crnoj Gori, na primjer, nije. Znači, ona je potpuno izdvojena, znači, nije deo MUP u Americi, je potpuno drugačiji sistem.
Tako da, što se tiče kod nas direkcija policije, znači glavna organizaciona jedinica koja je deo Ministarstva unutrašnjih poslova kao deo izvršne vlasti. A samo izvinite, prekinem, a šta suštinski organizaciono administrativno pitanje nadležnosti znači to što kažeš, da napravimo tu razliku, dakle, šta razlikuje ta dva modela? Ovo da je policija deo ministarstva i ovo kad je odvojeno? Pa razlikuje pre svega stepen centralizacije. Okay. Znači, ako je, na primjer, izvan i mnogo fokusiranije, na primjer, na neke lokalitete, na opštine, gradove i tako dalje, onda postoji veća mogućnost decentralizovanog odlučivanja na lokalnom nivou. Naprimjer, onda, načelnik policijske uprave u Nišu ne mora da zove centralu u Beogradu, odnosno ne mora da zove Ministarstvo unutrašnjih poslova da bi doneo neku odluku. Mislim, to je glavna razlika. Sada, što se tiče, inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova je jedno od većih ministarstava u Srbiji. Znači, trenutno u tom ministarstvu radi 7% javnog sektora. Znači, to je preko 40.000 ljudi radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i imamo, znači, uniformisane i neuniformisane policijski službenike. I ako se posmatra neki standard koji postoji u Evropskoj uniji ili standard koji preporučuje Ujedinjene nacije, mi smo imamo daleko veći broj policijskih službenika na 100.000 stanovnika. Znači, na primer, u Evropskoj uniji neki standard je bio pre 2 godine 318 policajaca na 100.000 stanovnika. Ujedinjene nacije kažu da je to 300 policajaca, kod nas je preko 500. Tako da i to govori, dolazimo do onog suštinskog problema koji je prilike u ranijem periodu oko upravljanja ljudskim resursima, da li se da to funkcioniše kako treba. Kontrolnih mehanizama, znači imamo unutrašnju kontrolu, imamo spoljašnju kontrolu. Znači, unutrašnju kontrolu pre svega vodi organizaciona jedinica koja se zove sektor unutrašnje kontrole. I tu postoji takođe i po lokalu, postoji odeljenje za kontrolu zakonitosti postupanja policijskih službenika i oni se pre svega vode računa o tome da li je došlo do prekoračenja ovlašćenja i da li se policajci ponašaju profesionalno i tako dalje. Sektor ima malo veći značaj, on pre svega radi različite istrage u saradnji sa tužilaštvom o tome koliko ima korupcije u policiji i tako dalje. Što se tiče spoljašnje kontrole, tu ima različita lepeza, znači različitih institucija. U okviru Narodne skupštine postoji poseban odbor za odbranu i unutrašnje poslove koji vrši, znači, parlamentarnu kontrolu policije, što je dosta bitno, iako je kod nas skrajnuto. Imamo nezavisna regulatorna tela koje takođe u pojedinim domenima vrše kontrolu policije, a to su pre svega Poverenik za informacije od javnog značaja. Znači, svi se sećaju, na primjer, kada je tražena procena uticaja koliko, na primjer, kamere u Beogradu utiču na privatnost ljudi, to je nadležno, znači, Poverenika. Imamo Zaštitnika građana koji je isto takođe veoma važan je u smislu i da štiti, znači, prava zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i prava građana ukoliko je neki policajac prekoračio ovlašćenja. U okviru za ovo, kada pričamo oko samih protesta, postoji nacionalni preventivni mehanizam za prevenciju torture i u tom mehanizmu, znači, su uključeni organizacije civilnog društva, što je veoma važno i oni upravo gledaju da li je bilo do brutalnosti, nije bilo do brutalnosti, znači, posećuju pritvorske jedinice i tako dalje, gledaju kako policija postupa sa licima koja su uhapšena. I imamo i državnu revizorsku instituciju koja prati finansijsko poslovanje, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fiskalni savet koji takođe. I u suštini tu, kada se čitaju izveštaj svih tih institucija, tu može blago informacija da se nađe o tome kako se i troši novac i kako policija postupa, tako da je to otprilike to. Dobro, to je sve lepo onako zamišljeno na papiru, u realnosti vidimo kako zapravo funkcioniše. Za sam kraj, Saša, reci mi kako vidiš promene u policiji, promene
u radu policije, možda neke dalje potencijalne reforme, kako sa ovom novom, starom vladom, a i na neki srednji rok možda? Pa biće zanimljivo pratiti reformu policije u budućnosti, pre svega u kontekstu i evropskih integracija i poglavlja 24, zato što tu postoji niz kriterijuma i niz koje bi vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova trebalo da sprovedu ako žele da se nastavi put Srbije ka Evropskoj uniji. I ključno je pre svega, ja mislim, jedna stvar, jeste profesionalizacija policije. I da uticaji, politike koji su postojali, u manjoj ili većoj meri u zadnjih 20 godina, smanju na minimum. To je prva stvar. Druga stvar jeste saradnja sa tužilaštvom. Jer tu postoji veoma dosta kočnica, veoma nekih elemenata koji koče saradnju između policajaca i tužioca, tako da je to veoma važno da oni funkcionišu bukvalno kao jedan organ, kako bi se sve ove afere na neki način razrešile. Mislim, ali ključ jeste da političke stranke jednostavno, bez obzira ko je na vlasti, jednostavno ostave institucije da rade svoj posao, jer je u njima interesu da one pokvarene jabuke koje se nalaze unutar institucije, unutar političkih partija, ali institucije jednostavno nisu više tu ili da koče reformski proces. I tako da zaključim, 3 su stvari, jeste profesionalizacija, bolja saradnja između policije i tužilaštva i na kraju da političke stranke jednostavno puste institucije da obave svoj posao kako treba, bez ikakvog pritiska sa strane. I to je na neki način jedini put da Srbija postane i deo Evropske unije.